April ni somthum ni lai ni ania longtlai thuthar omta he video hi kan en ma in he video nei tu pulang hetaral te channel hi nei tu hianin ka channel a chhuat chhon min phalsak hlo maya kalom hle maya LSA General Headquarter Longtlai district mai pon ni lo live fa Zirlai Pawl lian ber Live Student Association General Headquarter chuan in voin khanin press conference na in LADC sarkar na mu mal lo lutuk le thei lo lutuk boruak chiri na sel tukachu governor nena LADC Suspend hmiah turin le kha an theluta an ngen thu ania video te lo clear ila tin pulal hetaral te YouTube channel hi khongai takin he video en tu ta chuanin lo subscribe sakve ram turin ka som ngalin ka ngen ngal chou ani kalome class lotin na chang zong zong te LSA General Headquarter chung kan lom pui tak jet chuwa lotin na chang ve lo te po he ai na sa zo ka be ya ale pe ka chon lotin na chang theu turin du sakna kan han bok cheu ne voinia LSA General Headquarter press conference kan nei theina tura hun thatak min siam sak tu pathian le MJA longtai foi tu de chunga thindung takin LSA General Headquarter chon lom thu asoyani voinia press conference kan nei na tur le program kan han main introduction lo ni ma saila a trying ka ria kelal huliana president Matthews lalhum liana general secretary Evro Lupuya finance secretary le Nathan Chatwan Lamoya treasurer teni ole voinia press conference kan nei na chanber chu hei hi ani kanram lairam ro rel na LADC sarkar na chu voi nga na ta na lo hin le ta heng tianga sarkar yel het lo lutuk le ram mi puite ngai to na omlek lo ang maya kan MDC te che du da na wanga kan ram le hama lo mol pho non le ta hi LSA General Headquarter longtai chuan hriat thiam harati to hle a koi kan ti tak zet ani tum sarkar in move le tum na hi kumwa chunga avoi nga na la ya lo ni le ta heng tiang zela sarkar akal hi ke ni LSA General Headquarter longtai ti chuan rem kan ti to lova lairam le namtan za thak kan ti in poi kan ti emema tin aram mi puite po hian na satakin kan tuan mek bokani tlang kam ti le thuleng wa kan hriat threng khata tang phei chuan sarkar thar lo pian theina tur hian sum le pai tam tak manga in tham na le chanvo thain tiam na manga in thlem na te po aum nge ni na langa heng tiangang thil thiang hlim lo le thalo kan ram Christian ram chung nge ya thleng ta me hi LSA General Headquarter chuan thalo kan ti hle a ram le nam za omna ti borban na ak ngai bokani laifa te ta na pathian in namanga kan din so ve theina na ro re na in min pek LADC heti tak maya kan MDC te nan mani mi malham thatna uma wangle duam lo da wanga na sataka antimol pho zel ta mai hi hriat thiam har kan ti tak zeta mani ham thatna ringot uma phe kan MDC te phei chu bangam turin kan phut ngal bokani kan political leaders te khoi partia ompo ni sela mi puiten du taka kan thantin an ni ang takin aramle nam hason na turle kan LADC za omna te ngei tua chunga het taka oma pathian ron chung zela hun hmang turin LSA General Headquarter chuan angena malam hun local zel tura po ni malham thatna le hlok na beise wang meya ramle nam mual phone turle kan ram ro rel na LADC za omna po don changlo kopa hun hmang to lo turin kan phuta kan beise ngal bokani heng tiang kan 11 LADC din hun alo ni zelta ka chuan ke ni LSA General Headquarter chuan ngun taka kan ngei tu hnuin lairam le nam chan himnan thei top heng te hian chua atumta ani pakhatna kan governor zom tak hian a discretionary power magin 11 LADC suspend rose panhina general election rang thei ang bera kan nei theina turin hala rose pathumna political stability om thei hlolo kara hian eng party ma LADC a sarkar tir lo turin LSA General Headquarter chuan kan rem ti don lo ani heng kan thilpu te hi kan governor zom tak hian min ti hlotin sak lo ani chuan LSA Headquarter chuan na theiang berin halak phun zom zel kan tum bok ani
LSA zer headquarter longtlai chu Zirlai tele ramlen hamtana ding tur kan niang takin he ramlen ham chan himnan hian theitop in ke pen zel atuma tun huna kan halak na po hi ramlen ham chan himna ni ti kan lai ram chunga mi puitele NGO sang ten min riat puya theitopa support min peturin kan ngen hal bokani kan ramaro rena fel file gel het jok adina kan LADC ngei po alo zo om deuh theina turin kan phak tok le kan theyang to ka ma la zel turin ram mi puite riata kan puang zar du bok ani ole khati jong kha ani a governor hian in LADC hi a suspend mai ngem governor rule ada mai ngem Zirlai Pawl thu chua ngen na hi angai poimo sagangem ti lo thlir zel photila he thil hian in boruak thajok athen don nge boruak thalo jok athen don engponi sila thlir zel phot ila thang